Ndabashuje banywanyi bagaseke k'amakuru mu karere. Mbere yo kubapfundura reka tubanze tureba amakuru avugwa mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yanyimoje amakuru avuga ko mu bice umutwe w'imiturire ugenzura abarwanyi ba FDL bahaba, igaragaza ko ibyo bidashoboka bitewe n'uko barwanyi buriya mutwe bamaze kwinjizwa mu ngabo za Kongo Kinshasa. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Ni ikiganiro cyakurikiye amasezerano y'u Rwanda na Kongo Kinshasa basinyanye mu cyumweru gishize ku buhuza bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Imwe mu nyungu ikubiye muri aya masezerano nuko Leta ya Kongo igomba gusenya umutwe witwaje intwaro FDL, bigakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko byanga bikunze uriya mutwe ugomba gusenywa, bijyanye no kuba Leta ya Kongo nayo yemera ko uteje ikibazo, nubwo ku rundi ruhande yawinjije mu ngabo zayo. Ati FDL ni ingabo zashyigikiwe na guverinoma ya Kongo, ndetse yemwe winjijwe no muri izo ngabo, yemwe na raporo za Loni zirabivuga. U Rwanda rero si rwo rwonyine rubivuga. Ni ngombwa gusenya FDL. Guverinoma ya Kongo yemera ko FDL ikibazo gikwiye gusenywa, ibizaba inzira yo gukuraho ingamba zacu z'ubwirinzi. Minisitiri Nduhungirehe cyakoranye mu bice by'uko barwanyi ba FDL baba bari mu bice bigenzurwa n'imiventura nk'uko amakuru abivuga, by'umwihariko mu bice by'intara y'Kivu y'Amajyaruguru. Ati FDL ntizirahagenzurwa n'imiventura kubera ko zinjijwe mu gisirikare cya Kongo, zikaba zikorana n'igisirikare cyabo. Ati ni gute bavuga ko FDL mu bice bigenzurwa n'imiventura, FDL zikorana na FARDC, SFIDC mu bice bigenzurwa n'imiventura? Impamvu nuko FDL yinjiwe mu ngabo za Kongo kandi barakorana. Rero kuvuga ngo FDL mu bice bigenzurwa n'imiventura, sinsobanukirwa neza ibyo muvuga. Abajwe FDL yabiherereye, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko akora akazi katereba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ko ubwo ibyo bizamenywa n'urwego mpuzabikora ruhuriyeho n'abashinzwe ubutasi ku ngabo z'u Rwanda n'iza Kongo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivangarutse gutangaza ko FDL ifite abarwanyi barwo hagati y'ibihumbi 7 n'10, bakaba bari mu bice bitandukanye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo ndetse no mu ishyamba rya Kibira ryo mu Burundi. Naho Leta y'u Rwanda binyujije muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu yashyizeho amabwiriza mashya agenga ikoreshwa, itumizwa, icuruzwa n'ububiko bw'imbunda zidahitana abantu hamwe n'ibyazo bikenerwa, ishyiraho uburyo bukakaye bwo kuzigenzura. Ni amabwiriza yashyizweho hashingiwe ku iteka rya Minisitiri w'Intebe rya 2022, akaba ateganya ko umuntu ku giti cyangwa se ikigo cy'ubucuruzi bifuza kugira aho bihurira n'inzi imbunda bagomba gusaba uburenganzira bwihariye kandi bagakurikiza amategeko ahamye. Imbunda zidahitana abantu n'intwaro zikorwa ku buryo zigira uwo zibangamira cyangwa se zimuhagarika mu gihe gito ariko zitamuhitanye, zikunze gukoreshwa mu rwego rwo kugenzura inyamaswa mu mikino, imurikagurisha cyangwa se mu bikorwa bimwe na bimwe by'umutekano w'imbere mu gihugu. Amabwiriza mashya yemeje ko hari inzego ebyiri za Leta zahawe ububasha bwo kugenzura izi mbunda, harimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe gutanga impushya zijyanye n'itumanaho mpuzamahanga ry'izi mbunda n'ibikoresho byazo, ni ukuvuga kuzitumiza, kuzohereza hanze, kuzicuruza cyangwa se kuzitambutsa. Umugenzuzi mukuru wa Polisi y'u Rwanda akaba ashinzwe gutanga impushya zo kuzitunga, kuzikoresha, kuzitiza cyangwa se kuzishyikiriza abandi mu gihugu. Usaba gutunga iyo mbunda dore ibyangombwa asabwa birimo ibaruwa isaba yanditse mu nyandiko, indangamuntu cyangwa se pasiporo ku bantu bafite imyaka 21 kuzamura, icyemezo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyemejwe n'umuganga ubifitiye ububasha, icyemezo cy'uko atigeze akora ibyaha gitangwa na polisi. Abacuruzi bagomba kugaragaza ko bafite aho babika izi mbunda hizewe n'abakozi bafite ubumenyi mu kuzitwara. Izi mpushya zigomba kugaragaza ibisobanuro birambuye birimo ubwoko n'ingano y'imbunda, nimero zayo, aho yaturutse cyangwa se igiye, aho ibikwa n'uwayigenewe. Gutanga uruhushya bizajya bifata iminsi 30 nibura. Abafite impushya bagomba gutanga raporo buri kwezi kuri polisi y'igihugu zigaragaza uburyo izi mbunda n'ibikoresho byazo byakoreshejwe. Niba habayeho ikibazo kigomba gutangazwa ako kanya kuri sitasiyo ya polisi yegereye umuturage. Polisi n'iyi minisiteri bazajya bakora igenzura rimwe mu mezi 6. Bashobora kandi no kongeraho irindi ryihutirwa mu gihe bibaye ngombwa. Iyo usabye impushya atatanze amakuru nyayo arenze ku mategeko cyangwa se hagaragaye impamvu z'umutekano w'igihugu, impushya zishobora gusubikwa kugeza ku mezi 6 cyangwa gufatirwa icyemezo cyo kuyamurwa burundu. Muri ibyo bihe imbunda zose zitwarwa na polisi. Itangazo ryasinywe na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta ryatangaje ko abafite imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo mbere y'aya mabwiriza bahawe igihe cy'amezi 6 ngo bubahirije iby'amategeko mashya ateganya. Amabwiriza ateganya ko umuntu cyangwa se sosiyete itunze imbunda izaba ifite inshingano yo kwishyura ibijyanye no gusenya no gutwika imbunda zishaje cyangwa zitagikora. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa isanzwe ikorana na FCM imiturane twirwaneho yashinje ingabo za Leta ya Kongo kurasa ku ndege ya gisivile ibinembwe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, kurasa ku kibuga cy'indege cyaho no gukomeretsa abantu 3. Mu itangazo umutwe wa twirwaneho ugenzura igice cy'akarere ka Mirembwe bavuze ko ku wa mbere indege ya Sukhoi na drone z'ingabo za Leta ya Kongo zarashe ku kibuga cy'indege cyaho zigakomeretsa abagabo 2 n'umwana w'imyaka 5. Bavuze kandi ko ibyo bitero byibasiye indege
indege ya gisivili itwara imiti igenewe abaturage baho. FC Ventura yavuze ko ibi byatumye ibiribwa n'imiti indege yari itwaye bigenewe abaturage bashigishwe n'ibiza byangirika, ko cyari igikorwa cy'ubunyamaswa butavugwa. Mu itangazo ryasomewe kuri radio na televiziyo y'igihugu, umuvugizi w'ingabo za Kongo Major General Sylvain Ekenge yavuze ko ingamba zikuriye zafatiwe indege yaturutse mu kirere cya Kongo nta ruhushya bifitiye. Amashusho yatanzwe na bamwe bari iminembwe yerekana ibice by'indege nto yarimo gushya, bavuze ko yari yarashwe n'ibitero by'indege z'indwanyi z'ingabo za leta. Amakuru avuga ko indege yari yaguye ku kibuga cy'indege cya Minembwe ku Cyumweru. Kuwa mbere Moise Nyarugabo wigeze kuba minisitiri w'ubukungu n'umusenateri muri Kongo Kinshasa, akamwe bavuganira abanyamurenge yanditse ku rubuga rwa X yamagana inaswa ry'iyo ndege. Nyarugabo yavuze ko nyuma y'imyaka abaturage b'Ibinembwe bagozwe batabasha kugera ku isoko ngo babone ibyangombwa nkenerwa, ko indege ya gisivili yemeje kujya ijyanye ubufasha burimo imiti imaze kwangizwa. Yemeje ko mu bakomeretse harimo umushefu w'agace n'umwana w'imyaka 8. Iki gitero gishya kineye zasiko Iminembwe ishobora gutera gushidikanya kugera ku mahoro birimo kuganirwa biciye mu biganiro hagati y'impande zishyamiranye. Iki gitero cyabaye nyuma y'uko kuwa gatanu Kongo Kinshasa n'u Rwanda bisinye amasezerano y'amahoro Washington muri Amerika, mu gihe hategerejwe ko leta ya Kinshasa n'umutwe wa Ventura nabo bagera ku bwumvikane buhuza birimo gukorwa na leta ya Qatar. Colonel Nangu ukuriye FC Ventura yavuze ko amasezerano ya Kigali na Kinshasa ari intambwe ituzuye ariko y'ingenzi, ko amasezerano ari igice kimwe mu mpamvu z'amakimbirane. Yongeraho ko ariyo mpamvu bashyigikiye inzira ya Doha ngo bakemure impamvu muzi y'ikibazo cya Kongo Kinshasa. Ventura ishinja uruhande rwa leta ubwicanyi bwibasira abanyamurenge kandi buvuga ko butazagenda budahanywe kandi ko bugomba guhagarara aka kanya. Uruhande rwa leta rwahakanye ibikorwa byo kwibasira abanyamurenge, ruvuga ko rurwana gusa n'abarwanyi batwirwaneho, bavuga ko barengera abo muri ubwo bwoko bw'abanyekongo. Nyuma y'imirwano yabaye mu kwezi kwa Gashyantare umwaka, umutwe twirwaneho wafashe gace ka Minembwe wirukanye ingabo za leta ya Kongo. Icyo gihe ku nshuro ya mbere uwo mutwe wemeje ko wifatanije na FC Ventura. Hari nyuma gato y'urupfu rwa Colonel Michel Rukunda wari uzwi cyane nka makanika wari ukuriye twirwaneho. Muri uko kwezi kwa Gashyantare no kwa Werurwe, indege z'ingabo za Kongo zakoze ibitero bikomeye Minembwe, harimo n'ibyangije ikibuga cy'indege cyaho. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe abanyapolitiki b'Abarundi ba mu Bubiligi batangaje ko bagiye kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakoresheje intwaro mu kwamagana imigendekere y'amatora y'abadepite n'inzego z'ibanze abaye muri Kamena uyu mwaka turimo. Abiyemeje kurwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ni Sefor Arusha riharanira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha, harimo kandi CN Ngeri ya Rugamba na MAP Burundi Buhire. Frederic Bamvuga inyumviro wabaye vice president w'u Burundi kuva 1998 kugeza 2001 akabona president wa Sefor Arusha, yatangaje ko impamvu we n'abagenzi be bemeje gufata intwaro ariko babonye igihugu cyabo kiri kujya habe. Uyu munyapolitiki yagize ati turebe ibyo tugiye kujyamo, nta cyatuma abantu batavuga bati turafata intwaro. Ubutegetsi mu by'ukuri ntibukeneye ko abandi bantu bavuga irindi jambo atari bwo gusa. Bamvuga inyumviro asobanuye ko abanyapolitiki bahungiye mu Bubiligi bagiye gushaka abantu bifatanya muri uru rugamba, harimo n'abari imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ati tugiye gushaka abantu bari mu gihugu bemera kubabara, bemera kwizirika umukanda, bemera no gupfira icyo gihugu kugira ngo mu by'ukuri tukigarure, kuko abenegihugu bafite uburenganzira ko iyo bafite ubutegetsi butari kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bafite uburenganzira bwo gufata inzira yatuma babona ubutegetsi bubyubahiriza. Leta y'u Burundi isanzwe urwanya n'umutwe witwaje intwaro wa Tabara ndetse na Forebu. Umutwe witwaje intwaro wa FRB Barundi watangaje ko yujwe na UPR ndetse na UPF kugira ngo urwanye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Muri Gashyantare umwaka, FRB Barundi nayo yatangaje ko yihuje na UPF kugira ngo iburwanye. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ishyaka People's Front for Freedom ryashinzwe Dr. Kiza Besigye ufunzwe muri gereza ya Ruzira ryatangaje ko tariki 8 ku kwezi uyu munyapolitiki nubwo bwose afunzwe azageza ijambo ku barwanashyaka bamushyigikiye ubwo iri shyaka rizaba rifungurwa ku mugaragaro. Umuvugizi w'iri shyaka Depite Boremuse Mujunganda yavuze ko bwa mbere umuteka Kiza Besigye azafungurira ishyaka afunzwe, kandi ko abantu barenga 5,000 bazaba baje kumva ubutumwa bw'ubuhataniye gutegeka Uganda inshuro enye zose agatsindwa na Perezida Museveni. Iri shyaka riherutse gutangaza ko rizamutanga nk'umukandida perezida mu matora y'umwaka utaha. Kiza Besigye akurikiranwe ibyaha birimo ubugambanyi ku gihugu no kugambirira guhirika ubutegetsi akoresheje intwaro, ibishobora kumuhesha igihano cy'urupfu mu gihe byawe bumuhamye. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe umunyamategeko mu mujyi wa Nairobi yatanze ikirego asaba ko Kipchumba Murkomen usanzwe ari umunyamabanga wa leta minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu na kindi cy'icyitiro usanzwe ari vice president wa Kenya birukanwe mu rwego rw'abanyamategeko muri Kenya kuko barebeye igihugu gikora amakosa nkana yavuyemo impfu z'abantu mu myigaragambyo. Abanyamakuru bya Kenya byavuze ko umunyamategeko yavuze ko abagabo bafite imyanya ikomeye mu butegetsi ariko badakoresha uko barebera ibibi, kandi abanyamategeko barahira kwanga akarengane, agasanga niba ari ukuramira imbehe bakwiye kuva muri urugaga uko bigayitse kubona minisitiri w'umutekano ategeka ko polisi barasa, kandi ziko mu mategeko nta muntu ukwiye gukatirwa atacira urubanza. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Kenya Kipchumba Murkomen kwa mbere yakomerewe no gusobanura impamvu yatumye atanga amabwiriza kuri polisi yo kurasa no kwica abaturage bigaragambya. Mu kiganiro yatanze umunsi umwe w'imyigaragambyo ku itariki ya 25 Kamena, uwo minisitiri yabwiye abayobozi ba polisi ko badakwiye korohera bigaragambya, ko nta mpamvu n'imwe bafite yo kwitonda imbere y'abo baturage kuko baba basotoye polisi. Yavuze ko hari zimwe muri sitasiyo za polisi zatwitswe n'abigaragambya, abandi batwika imodoka ndetse abapolisi basaga 300 barakomereka. Muri iyo
myigaragambyo nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru byo muri Kenya. Nyuma yo kuvuga ibyo, Minisitiri Murkomen yagira inama polisi kugikoresha intwari ifitemo kwirinda, agira ati niba ufite imbunda rasa umuturage wese ugerageje kugaba igitero ku cyicaro cya polisi. Yongeye ko nta kibazo polisi ikwiye kugira mu gihe irashikanisha abaturage bigaragambya, kuko ibindi bikurikiraho byarebwa nyuma, kandi ko warasha bigaragambya nta mpungenge zo kwisobanura muri ibyo, kuko Minisitiri Murkomen ubwe ko yiteguye kuba nyambere mu kumuhagararira no kwemeza ko ibyo yakoze byari bikwiriye. Ayo magambo ya Minisitiri Murkomen yakiriwe nabi n'abanyakenya benshi, bamwe bavuze ko arimo gukurura ubwicanyi butari ngombwa binyuze muri amabwiriza yatanze. Mu kwisobanura kuri iyo mvugo, Minisitiri Murkomen imbere ya Perezida William Ruto yavuze ko atigeze asaba polisi kuba yafata icyemezo kitarimo ubushishozi. Ati binda bivuga niyoroheje cyane, sinshobora gutegeka umuyobozi wa polisi gukora ikintu icyo ari cyo cyose kubera ko itegeko nshinga rirabimbuza, kandi rwose sinigeze ntegeka umuyobozi wa polisi cyangwa se n'umupolisi uwo ari we wese kuba yarasa cyangwa se akica abaturage ahantu ari hose. Minisitiri Kipchumba yavuze ko icyo yakoze ari ukwibutsa abapolisi bijyanye n'amabwiriza asanzwe bagenga, avuga ko bagomba kurengera ubuzima igihe babona ko buri mu kaga, kandi bakarinda ibirindiro byabo n'intwaro zabo mu buryo bwose bushoboka, ko nubwo byangombwa kurasa ibyo ngibyo bakabikora. Ati icyo nakoze ni ukubasobanurira icyo itegeko riteganya, nanjye nk'umunyamategeko nasomye iri tegeko kandi nsobanukirwa icyo rivuga. Rero icyo nabwiye abapolisi, nta namwe muzasanga naravuze ngo umuturage azaraswe yicwe, kandi ntawe muzasanga namwe narabwiye polisi ngo ufate itegeko ntatanze. Ati ibyo ngibyo byose hoya. Mu gusoza amabwire ko ubushakashatsi bushya bwavuze ko icyemezo cya Perezida wa Amerika Donald Trump cyo kugabanya inyinshi mu nkunga y'icyo gihugu igenewe ubutabazi mu mahanga gishobora gutuma abantu miliyoni 14 b'inyongera bapfa bitarenze mu mwaka wa 2030. Ubu bushakashatsi bwatangajwe kuwa mbere mu kinyamakuru gitangazwa mu bushakashatsi ku buvuzi The Lancet, bwasanze 1/3 cy'abari muri ibyo byago byo gupfa imburagihe ari abana. Muri Werurwe uyu mwaka, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Trump bwakuyeho ikigero kingana na 80% cya gahunda zose zo mu kigo cya Amerika cy'imfashanyo mu mahanga cyitwa USAID. Mu itangazo yasohoye, David Russell, umwe wakoze ubu bushakashatsi, yavuze ati ku bihugu byinshi bifite ubukungu bwo ku rwego rwo hasi n'ibifite ubukungu buciriritse, ingaruka izavamo yageranwa ku munzani n'icyorezo cyo ku rwego rw'isi cyangwa se intambara ikomeye irwanishwa intwaro. Russell, umushakashatsi mu kigo cy'ubushakashatsi ku buzima ku isi cyitwa Barcelona Institute for Global Health cyo muri Espagne, yongeyeho ko kugabanya inkunga biteje ibyago byo guhagarika bitunguranye ndetse no kuvanaho iterambere ryagezweho mu myaka 20 mu buzima bw'abaturage hirya no hino ku isi batishoboye. Iyi raporo isohoye mu gihe abategetsi barirwa muri za 40 bo ku isi bari mu nama yiga ku mfashanyo ibera mu mujyi wa Sevilla muri Espagne, yewe n'umuryango w'Abibumbye Loni, ya mbere ko yibaye mu myaka 10 ishize. Mu gusuzuma amakuru yo mu bihugu 33, itsinda ry'abashakashatsi ryageranyije ko iyo nkunga ya USAID yakumira impfu miliyoni 91 mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere hagati y'umwaka wa 2001 na 2021. Aba bashakashatsi banakoresha uburyo bwitwa modeling bwo gutanga ingero zoroshye z'amakuru y'urusobe, bateganya ukuntu inkunga irimo kugabanywa ku kigero cya 23% waratangajwe na Leta ya Amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka ishobora kugira ingaruka ku bigero by'imfu. Igabanyo ry'inkunga rishobora gutuma impfu z'abantu barenga miliyoni 14 bitarenze 2030 nk'uko bagereranya abashakashatsi bivuga. Umubare urimo abana barenga miliyoni 5 bari munsi y'imyaka 5 cyangwa se bibuze mu bundi buryo impfu z'abana bagera ku 170 buri mwaka. Ubutegetsi bwa Trump muri gahunda yo kugabanya amafaranga leta ikoresha mbere yayoborwaga n'umuherwe utunze za miliyari z'amadolari Elon Musk, bufite intego yo kugabanya abakozi ba leta. Bwanashinje USAID gufasha imishinga igabanya ijambo leta igira ku baturage, irimo no guharanira impinduka. Amerika, igihugu cya mbere ku isi gitanga imfashanyo nyinshi y'ubutabazi, ikorera mu bihugu birenga 60, ahanini binyuze ku bantu bahawe akazi ka kontaro y'igihe runaka. Minisitiri Rubio avuga ko hakiri gahunda zigera hafi ku 1000 zizakora neza kurushaho, ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ibiganiro n'inteko ishinga amategeko. Ariko abakozi bari bavuga ko ukuntu ibintu byifashe ahantu hakirinaga inkunga bitarimo kumira neza. Mu kwezi gushize, umukozi wa Loni yabwiye wese ko abantu barirwa mu bihumbi amagana barimo kwicwa n'inzara gahoro gahoro mu nkambi z'impunzi muri Kenya. Kugabanya imfashanyo kwa Amerika kugabanyije ingano y'ifunguro ry'impunzi zikagera ku kigero cya mbere cyo hasi cyane kibaho kugeza ubu. Ku bitaro by'Ikakuma mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Kenya, bisabonye umwana watambukaga bigoranye ndetse wagaragazaga ibimenyetso by'imirire mibi, ndetse no kuba igice cy'uruhu rwe cyari cyurimo inkanyari, ndetse n'uruhu rwe ruvuvuka.